Hello friends, welcome back to another video. Iten tunain schedule jole pan card ETN ki sim daham online na phone na ET ki apply daham chu kahin vetsa kahin se di hin je chun apula kon azon age nehin ngai pe nehin vet pe na channel a than hen lungsetan like share subscribe involve pe di no kahin teme ki pan masang comment chula bonga hen ki pan ka video apula kon azon age nehin ngai pe nehin vet pe zen ki pa thu kahin se na channel a than hen lungsetan like share subscribe involve pe na Facebook page a kon na vet lungsetan nehin follow di no kahin teme direct panutin amasa pena chedu chu hele google he pan card online apply ti hi I hold du hana ime chaiten le hi tabanga hi interface din cha hi pin sem online pan application ki ti hi ime du hana ime zoten ta interface din cha he apply online ki ta he application type min category min cha he amasa pena he select nga hi ime du hana application type ma hi ime ala new pan India citizen hi ime du he ime chaiten le khatlanga category a hi lut ki du category a hi ip bol de hamtel individual hi imi adu hena imi title noilanga velan title min title a he cha hi nume ni he nume ya na sudem pasal ni la pasala na sud hena na sud title anoya he vele hen last name kiti hin masa pena he last name sure name hin tena first name hi middle name me hin cha e ho hi iboina khanu chu e ho middle name ine zilo ji ana masa pena hi last name a hi title isu title na first name a hi imin chu isu diu middle name pa hi ihla diu hena ihla title anoya hin ve kit lew hen date of birth hin date of birth hi select diu hena date of birth select title ko ma hi email id email id a hin gmail a email naman pa chu na ki mi alu hena na mi alu title le phone number phone number chu tu anaman pen chu na ki sut lu de hena na sut lu title anoya hi by submitting kiti na hi tick na bolding na ball title anoi langa hi option hin cha he I am not a robot hi ime title la submit hi ime adu hena chu ime title new interface kit dihin chu new interface a hi online pan application kit dihin tia kiti joten ga vele your application submitted and token number kiti number ki pe dihin is successful generated kiti dihin chi email a ki pe email pi na pen wa chung din te noilang ve ki lew han continue with pan application form a hi ilu du ha to a form di ta chu lu din I click chaiteng lew tia hi interface den chi amen pen I het ngai masa pe na submit digital through eKYC kiti a he che ibol lo ngai hana chi ibola hele I document pi lim chu ama hon accept wa chu ipan ka na hung dena hiji a chu ip bol du hamti le second na pa he submit scanning image through e-sign kiti pa hi me de cha ibola le ip la ma hamti ale document en ki upload to signature en ki upload to hi a he chi aphat na khat hin idei lim yong idei pen ki upload the na chi ibola le ema data ki bol the hi ji achu chila hi I click di hena I click title le vele han cha hin whether physical pan card is required tia hi ip bol de hamtile yes me di hena me chaite no hi ga ve kila Aadhaar number only for individual cha hi enter Aadhaar last 4 digit hi me di hena if Aadhaar card no last digit 4 digit chu me di he ime chaite le cha no langa hi imin ho Aadhaar card na ho imin ho chung ki sun din ang kisun cha I form fill up banga chung kisun den cha chu kiba anga na kiba cha ten cha date of birth ho hung kibang in ten cha a hi wa cha gender only chipa hi ip bol de hamtele e hon kisle nga na ip gender ne ham nume ni am pasal ni ham cha hi nume ni le nume hi la pasal ni la pasal na me de na ime cha ten le cha nu yan ga vela have you ever been know by any others name cha hi ip bol de hamtele no hi me de na me cha ten nu lang ga tol kit lew hen anoi langa he details sung kit din details sut na cha ip bol du hamtile cha hi ale ipamin fill up ngai na cha he surname father surname tla alas a title hi sut di sut chaiten la father name bullang pa sut di ita middle lo wala middle hi ikat ida ha di na tela noi lang ga ve kit le hen mother names kit hen mother names su optional है ना optional ने सुट दात है ने सुट नोमले ने सुट थे नंग थू हिन ते ने सुट लोवा ही ले अनोय लंगा हे father name cha hi click ball de है ना click ball चाहते नो ही वेल है back ले next महीन next image de image चाहते ता interface कि देन please tick a applicable cha hi ip ball हम तिले no income hi image de है ना no income hi image चाहते ले अनोय लंग ही गा वे के address for communication cha hi please tick a applicable cha hi resident resident le office cha hi ina hunglu theina dinga chu ya ipan ka nu ina hung theina dinga chu resident hi me adu na
email chaten anoi lang ga ve ki le resident address ki te hin cha hi ama sa pena flat room door ki te hin block number ki tan chai house number in a du hin house number chu ip du hena ip chaten chai name of premise building or village ti hin cha hi village I khomin chu ikisu du he ikisu chaten langa hin ga ve road street ailo le post office ti chu hoilai mun ham ti chu ikimi adu hena a post office ni namun ho chu kiji du he kiji chaten cha he anoi lang subdivision hi hoilai ni ham chi ne kisu ding ne kisu chaten le town and city a hi ailo district hi ne kisu de na chijau ten ip ham the country name tiang country ip country ham chu kisu ding ten union territory hi le union territory ne select the ya chijau ten head de chu pin code hi kisu te te nga we na chi amian pen hin chijau ten zip code hi ide ale kisu the in ailo ide lo wale nada ha the na chijau ten anoi lang ga chi kit lew he anoi langa chu chi ten telephone number and email details kiti hin cha he country code ISD cha hi people India me dilew 91 hung ki sunyang de na chijau ten area STD code hi ehon google ko na ga ke search the hin ten telephone number hi kimi alu ne iman pe na chu chijau ten anoi lang vele chon email ID hi email ID chu ikimi alu ngai we he je anoi hi ga ve ki le han cha he appointing representative kiti a hi cha hi people li ham tel no imi adu na imi cha ten next si option pa hi imi adu he imi cha ten ta interface kin in tin chain ga ve le han area code AO types elo le rank code AO number ti hoi I het lo wale I hon google akona iga ki search the na google akona search nom lo wong la cha anoi line vele hen India citizen kiti hi imi adu imi chaten cha state city tin state na chu na state chu kimi adu ten city on chu kimi adu hena kimi chaten la cha fake kiti a hi anoi a he choose AO code kiti a he cha hi achang changa hong ki fill up dena cha hi na ki vet ding nanga chu a uma le a lo wa hi on le na namun ailo city umale chila chu na ki click na le chunglanga hi abona changa hung ki fill up dena hung ki fill up chaiten ep ball di ham tele next me chaiten le tia interface kit dena tia interface joten vele han we have enclosed cha he ep ham proof of ID a he ep na pe nom ham na proof ID a chu ep na pe no ham example a cha he click le chun thil tam ta min te hi wa chu ke suggest hi ale Aadhaar card na ne ale Aadhaar card le chu ki pi in lang tel anoya he proof of apanga he proof of address a he adang im cha pi kho ngai po document tam ta min hi wa chu Aadhaar card na ne Aadhaar card na ko na direct a sim the na cha pi na me dam proof of address a Aadhaar card pin lang proof of date of birth na hi birth certificate na ne la kho pon ne lo wala Aadhaar card na pi the na na pe jo ting le cha hi lang chu ga ve ki le han cha hi declaration ki te a hi himself herself a representative ki te a hi cha hi pi bol di ham te e hon ki sim e ho di hi ja chu himself hi I click di we na I click chai ten cha hi place hello date hung ki pen tin chi achanga hung ki fill up din anoi chu ga ve le han upload photo and signature he chi amian pen hen cha hi nalim na dei pen chu ne ki select ding chi chu ne ki select chu ep tabang photo size si dham ti le photo accept format JPEG kiti hen chi anga hen chi document a hen save ngai file chu 50 KB hi ngai hena 50 KB hi ngai hen ten chi chu naki upload din naki upload cha ten langa signature ron chu signature naki bola lim na la ding na la cha ten chi chu ka sei banga JPEG file a naki sem ding naki sem cha ten le chi chu na upload de chi iti sem dham ti le pixlab kiti apps omen cha huna chi a hele naki sem the na naki sem cha ten la cha he naki upload ding naki upload cha ten le ti a hi nalim ho ailo na signature ho hung do de hena ti alim ho hung do cha ten upload supporting document hi event ki diu hena add document upload men cha ki add de ep document pen upload de ham ten le upload I bol ten le Aadhaar card I upload de hin Aadhaar card ho direct nga PDF file a ki download ho I upload na le a password ngai ji achon screenshot na bola chi PDF file na same chai ten la cha hi na upload de na chi a size 300 KB a hi ngai he ten chi jo ten submit me cha ten tia interface ki dihin personal details ti a hi page kyong den cha hi ga vele he enter Aadhaar first 8 digit ki ti ama sa 4 digit 4 digit in a pin to a he first 8 digit hi imi alu ngai na cha imi alu cha ten la full name of the applicant ki ti a hi I document nu ahilo le I personal thil ho cha bona hung ki so den adi a hele correct hi ala noi langa proceed chi imi adi hena proceed hi imi chai ten lewti a hi interface ki hen cha hi payment lang sang hung hi tai
चाहे EP bol diu ham tile pay change information hi anui lang hi ga tol le hen anui lang ai tol ai hi le tik dikhat men chahe I agree to this term of service hi imi chaten process to payment hi I click diu hena I click chaten le ti interface dihin pay confirm hi imi chaten ti ai zo ten le ti interface nin chahe net banking umin adang dang credit debit card umin QR umin wallet umin UPI hi imi diu hena imi chaten ti hi interface khat hung ki hong kin in tin chai EP bol diu ham tile bhumi UPI hi imi diu he imi ten la chai QR code ide ha alo la adang de ham ide de chu iman the na QR code hela QR code phone danga kona naga scanner pay na bol the na ti ai hung umin tin thi scanning na bol chai ten le chahi chom khat inga nga yo he na inga jo ten la chahi payment chu hung I khat den chai anuya hin ga vela confirm hi imi diu he na tia interface umin tin Aadhaar authentication kiti hi ten anui lang hinga atol le hen tik na ding khat um hen chi tik di tik chaiten IP bol na continue bol diu hena continue bol chaiten OTP generation kiti hin tin chla hi imi diu imi chaiten tia interface tha khan hung ki hong kin tin OTP hi cha hi imi alu diu hena ifona hung den chu imi alu diu imi alu chaiten le submit option a hi imi diu aban che na diwa imi chaiten la ti interface tha kin tin cha VD Aadhaar hi EP bol diu ham tela I Aadhaar card a number chu kimi alu diu te chunglanga hi option umahin chi iki click diu hena iki click chaiten cha hi send OTP hi imi diu OTP chu hoya che dham ti le I Aadhaar card na phone number ki pe na chu OTP che din chi chu ila wa entry OTP a hi imi alu chaiten la EP ham ti la verified OTP hi imi diu hena imi chaiten tia interface tha khat hung ki hong in tin cha hi password hol ha chi password chu EP ham ti ale I date of birth sut nga ya na I date of birth chu isut jo teng la cha hi chi pe su hung ki hong ki din cha EP ham ti le cha if pan card I apply na form chu cha hi umahin if signature ilim ho bo na cha hi umahin chi hung ki hong den chi pe su hung ki hon cha teng le chun adang I ma cha bol di tapon ikivet wa ki download the wa ki koi thele chu apha hi ngin a hi wa cha hi aban chu iti pan card chu hung dham ti ale I post office na direct nga pan card chu hung thung yeng de na chu kain he sang ki pan bula kuna zone ke nehin ngai pe nehin vet pe jang ki pa thu ken se ki pa